Sada ćemo napraviti koljubu. Namirnice koje su nam potrebne za ovo, to je kuvano žito, znači pola kilograma u sirovom stanju, koje se kuva preko noći, koje se kuva sat i po vremena i preko noći se ostavi da nabubri. Potom pola kilograma mlevenih oraha, 300 grama šećera u prahu, cijeli orasi za dekoraciju, treba nam cimeta i muskatnog oraha. Žito ćemo da sameljemo na najsitniju šajnu. Ovo prave ovako ucijelo, samo se izmeša. Mi smo se informisali sa više izvora da je dovoljno ako se samelje jedno. U Srbiji se ovo često radi za slave, radi se za razna religiozna događanja jer je koljivo vezano usko za crkvu. Koljivo, kao što rekao, može da se pravi i od cijelih zrna žita, ali su uglavnom sastojci isti. Isto tako, postoji još jedna stvar koja je usko vezana za Božić, na primjer. To se zove česnica. Česnica se u cijeloj Srbiji radi za Božić i za slave, međutim na više načina. I česnica se recimo u Vojvodini radi na jedan način, od tankih kora i od sušenog voća, a u ostatku Srbije, na primjer, radi se sa slično slatkom kolaču. Žito. Umerimo ovo u ovu masu i jednostavno samo dodajemo šećer u prahu, malo kašika cimeta i malo muskatnog oraha. Sa muskatnom orahom ne treba preterivati da ne bi preovladala aroma i ovo jednostavno samo izmješamo u jednu kompaktnu masu. I serviramo. Ovo se ne servira za jednu osobu, ovo se servira u činije ili zdele, odakle se prilikom konzumiranja jede malom kašikom.
kada smo završili ovo mešanje, masa se dobro sjedinila, prebacit ćemo ovo u adekvatnu posudu. Ja sam ovaj put izabrao staklenu zdelu. Suvo grožđe da stavimo okolo. Znači, kao što rekoh, mogu suve smokve, pa čak i suve kajsije. Nije greh. Sve što je u ovom duhu. Tako. I od cijelih oraha možemo napraviti dekoraciju u vidu krsta. Jer ovo je posvećeno